Jaaka Profense e tshiamisetsa legato la bobedi la tshwaetso ya mogare, Gauteng yona itumelela kwelotlase ya ditshwaetso tse itemogetseng tsona mo dibekeng di le pedi tse di fetileng. Le fa go le jalo, go ikuetswe go baagi go nna kelotlhoko. The message we are conveying is that even though the numbers, all the other things are moving in the right direction in terms of reduction, we're still facing the pandemic. Even though what we're presenting is positive news in that we're in a better position than we were 2 weeks ago, reduced transmission is not the same as, reduced risk is not the same as no risk. So the risk of a third surge and a fourth surge still remains. Profense ga jaana e tsepamisitse mogopolo mo tsamaisong ya moento. Leano la Profense fa ene e tlhagisa dintlhakgolo ke gore e ikaeletse go fitlhelela diperesente di le 67 tsa batho. We were ready on the 10th, Wednesday, to launch our vaccination program. We were ready. The team from health is going to share with you the infrastructure we have put in place, the people we have trained, the institutions and the facilities we had identified. Kgabagare lefapha la boitekanelo le setse le simolotse ka letsholo la bone la go netefatsa fa maokelo a siametse go ka simolola ka moento fa o sena o goroga. In terms of the vaccine allocation by the National Department of Health, as I said, in the private sector, they've got 129,496 employees, but we will receive 130,000 vaccines. And for the public sector, it's 81,107, and we are going to receive 85,500. Ka fa go jelengwe ba merero ya tsa ikonomi le bona ba lebile go ka tokafatsa maemo a ikonomi le fa go ntse go samaganwe le leroborobo le le padimotseng lefatshe le.